Akariba Tharaka na muthuro uyu munene ni bameneretie atongeria bara bathuri na kura kaunti ya Tharaka Nithi bara nendi bambiritie kuringa siasa cia 2027 siasa cietike ongavana kaunti neu ni watite mwanki bonene ambunge boba na ro mubunge wa Mwekuru bonde bakona ne wiru bokoreo kuangavana Muthomi Njuki na we Njuki wakiringirwa siasa cia useneta mwaka yo 2027 akariba nendi ni bauretie atongeria bako borutira nguire babathurire beto barutira anto shukume siasa ene ili kuraya miaka ena kuma thai Wakabithi aina ribotie Timiwa Susan bara bohera antu babiki bikiro dhanisa kwa kabutethia na mberetie kubutethia nonto nao paikundi bia bonda bonda mbecha igwarira mwanki wa kirigutira gya siasa wendere gwitia arahakiri siasa chegitikia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano toko wata chiendere ko wata mwanki wega wangavana riku iri agwetu guthikiretie ugu tafadhali aturi betu meanitha ino bwenda gwikirwa meabwenda kunyagarwo mathugania muno na umenya gwiringithanwa kiongo yanga uyu ringi uyu Tharaka Nithi muthikiretie tumabu kwigwa monthe bukethe timo tende bukwirwo mantu ma mbeu butunikerwe kara bwirwo mantu ma mbeu bukunekerwe kara mantu maruyi mantu mabarabara kambere MCA makwa endelea ni kwariria antu benu Mujumbe Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Gowa Mwindu na orankurukia kumumungwa kurura giti giki kia gavana wa Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata mbere ya Nyaga Mombere akithiria wena rikiti gukura nthumbi 27 bwagirwe nkiuga kia umanga kura nthumbi kwenda nkure nthumbi ndathongotha gavana bugantira chichu kundetete gitare kinyare ndagwatana urume ntiugia bui MC Wegamba Ng'ombe Mheshimiwa Njeru Ng'ara na orano augite ntuja no arugamire gitiga senator wa kaunti ya Tharaka Nithi akionekania kuigwa kigeraga ritho thaga kiri maendeleo kaunti ya Tharaka Nithi ndathurirwa MCA na kwaria uma kuchunga mali yenu tuko pamoja wera akia mamangu Tharaka Nithi tithiete wega tende wewe yesi cie ugata atitwigira fertilizer muthambi ukagira fertilizer nerwe kwira riuma ngiri ciere ukitumira 5 bado gatumira 10 antu betu niona bukambira ntikaria nkaragia mimi nitaongea kire nyambura irirendere ntere cia kathwana cia kurwana na ntano cia Annabare tukisema ya kwamba tohara la wasichana liko 27% inamaanisha ya kwamba ukienda leo uchukue wasichana 100 mwaka huu utaona ya kwamba watoto 27 wametairiwa. Ukichukua watoto 1000 ni kusema ya kwamba watoto 270 wametairiwa. Je, hii ni ukweli? Tuwe wetano chiare akitotiko rubaba baba ataniro. Araha Mheshimiwa Njeru Ng'ara trati wa nyuma kiri kuthetera mbeca kaunti ene ya Tharaka Nithi akiuga ati itiko rutango we bora kubatiri agagwire Njeru ikionekania tere senator nataka kuambia hivi tafadhali ni mimi ningetaka kuona kama kaunti kama Tharaka Nithi kaunti ikifungua miradi yake siku kutoa hii ya national government kama ni 50 million wapeane 50 million ile kazi yetu na pesa ya county government ya Tharaka Nithi kaunti yote imetoka Nairobi. President akisema mambo matatu alisema pesa yote ameleta huku mashinani ifanye kazi kama budget imepitishwa ifanywe kazi. Mujumbe wa icigo mbunge Kigamba Ng'ombe Mheshimiwa Patrick Munene tu hapa available kwa ready na Susan nikwambie kwa sababu nimesikia umepigwa sijui Susan anaomba governor sijui anataka kukua nini hata mimi nitakukuta huko mbele hata mimi naweza hata kukua governor anza kuomba nitakukuta huko mbele usitishwe na watu ati usiseme hakuna kitu ya mtu hapa nafanya kazi yako Susan ukitishwa kidogo uniite kusaidie utongeria wa mbeombithe ntere cia mukothi mabwana Njweri akimeneria na njira enene kirigutire kia siasa kianjiritie tuyuthi twambiritie kuonaga ichiaja chino bambiritie kuringa mapema nonto thaina turi mweru ya 10 tutie mbaro kinya kwana bantu bware mantu mero ndio bware mantu machiacha tatukuringa kura December eno so buramu bako advice please tureke na chiacha mechema batho kwa mechema ndio twarire mantu ma maendeleo ngiripotera Uru TV kumantere Tharaka Beto Paul Wakabithi.